Hoijak Koktwmani Bisingtwi Sangrongsal Horo Patichari ni Gorumani Amchaio Khorokdok Bangladeshi no Khobwi Khoroksa auto Malkhung Sonaino Romkha BSF te Karbook Thanani police Bohrokni Yago Manjakha Kaisni mobile phone te 16,000 cash rang Haino hai border ni bera basho TRIPURA hasir shokai mani Yago BSF zaman rogni Yago Manjakha Khorokdok Bangladeshi Khorokdok ni Bisingtwi Khoroksa borite Khorokpa chalarok Patichari Gorumani Amchaio border area te Borok hasteo phaimani aboni Yago Lalmohon kamini Khoroksa auto driver Borokno kubon thaya tulangui tongmani aba hai jora no Borokno kasuka BSF zaman rok aboni Yago Karbook Thanani police rokno Koktwma rahare Borokno police ni thani yapare rakha BSF Bohrokni Yago Manjakha Kaisni mobile phone te 16,000 cash rang party mungno te Karbook Thanani osi Johorlal Deborma shaka Romjangnai ro Khorokdok no Bangladesh ni phaine rakhnai Mia Gorumani Parawa jointly patrolling BSF by Gorumani Para DUPini 156 BSF jointly patrolling fighters and suspicious Kaisa Koktwma Romkha Manmani Hore in the meantime after border ni cross by issue illegal migrants I don't want Borok patrolling party nuguni Thanani group patrolling body Borok chest kami Romkha Khorokbusuk Romkha sa 6 jon illegal migrants Gete auto driver masa tu, betaut sejauh kam kayu, para kayaknya onyo jaga sekolah betul meluka. Ke server ni ya tam mani Manjakha na. Bang ni Yago mobile phone, Android mobile phone tunggu 6 keypad kaisa, angka Indian currency 16,000, mobile charger tunggu. Saja Romjangnai, Borok Rohingya dah natamo. Borok emne Rohingya ya, Borok Bangladesh ni Hindu. Muslim ya Hindu tak, Bangladesh Hindu. Sir, Khoroksni Romjangnai Bisingtwi chala simenda na beri utama. 6 jon ane Bisingtwi beri masa, te 5 jon angke chala. Ke driver 7 jon. Driver 7 jon. Abu ke ocini Karbook ni nutna. Karbook Patichari Lalmohon parani bo. Auto driver tabon auto botong. Farshalo riman chani Borokno dorbar nogoti shaka police aba haikino Borokno haste auto banai rokno Romnani bagai habao angkhorjak tabok police Bureau report chini khorang